Luke 24 siqala ku verse 1. Kepha ngosuku lokuqala lweviki kusantwela ezantsi bafika ethuneni bephethe amakha. Yema basuka ngosuku lwani lokuqala lwani lweviki bayaphi baya ethuneni lithi baya ethuneni baya baphethe ini bazalwane ngosuku lwani lokuqala kwani weviki la khulunywa ngoMaria khulunywa ngoMartha baya ethuneni lika Jesu. Jesu sewufile ukufa kaJesu bekusho ukuthi sekuphelile, but labantu besifazane noma uJesu efile abaphela amandla bathi noma efile sizolungisa amakha naliqala iviki kufanele sivuke sesikhona khona la kuthiwa kuphele khona. Ngamanye amazwi njengoba uphila kunezinto okuthiwa ayiphelile, but ngithi lisaqala iviki ivukela khona ngoba now prepare naNkulunkulu kunezinto nayenze njani ayilungisa. Nabahamba iviki liqala bahamba baphethe amakha bafuna ukuyogcoba isidumbu sika Jesu. Bahamba bayabalisa bathi asazi ukuthi khona lapha ethuneni ubani osiginqela itshe. Bahamba bayethuneni abalazi kahle ukuthi libekwe lavalwa ngetshe, but bayakhona. Bazi kahle ukuthi abanamandla okugiqa itshe kodwa bayakhona. Bazi kahle ukuthi angeke bakhona ukulidudula lelitshe, abazi nokuthi boliginqelwa ubani kodwa abazalwane benze njani bayahamba noma kumnyama, hamba noma kungathembisi, hamba noma kuvalekile ngoba uNkulunkulu na usukuma naye wenza njani uyasukuma. Umangaliso wakho usekuphakameni kwakho. Wahlala wangenza lutho angeke ubone lutho. Balungisa amakha balungisela isidumbu esifileyo okuthiwa kuphelile ngaso. Bane challenge yetshe futhi kodwa benze njani bayakhona. Nabahamba Bafika ethuneni bephethe amakha abebawalungisile. Bafika itshe liginqiwe ethuneni. ethuneni. Kancane hamba ngiyazi ukuthi ekhaya kini abakufuni ungahamba empty handed, hamba khona labangakufuni khona. Ngiyazi labanye abakubheki kahle, ngiyazi labanye awehli kahle enhlizweni zabo. Hamba namakha akho fika uthi bomalume na impuphu na irice na inyama ngithi dlanini kahle uKhisimusi. Ngaphela amandla ngoba labantu abathi abakufuni hayi bakudinga. Inkinga ukuthi abazi. Nabahamba bafika itshe liginqiwe yekela khona ethuneni. lapho itshe liginqwanga sebefikile la ginqwa beprepare ukuya ethuneni, la ginqwa beprepare lamakha. Nikhona bazalwane njengoba unamaplan ngempilo yakho as long as uzothi ngifuna ukwakha bese uyahlala ayikho into yokwenzeka, but ngalesikhathi ungena ama hardware uphuma kunamatshe uNkulunkulu awaginqayo. Lesikhathi uthatha ama CV akho uphuma kunamatshe uNkulunkulu awaginqayo. Nikhona bazalwane lithi iBhayibheli nabafika umthwalo wokuqala nenkinga yokuqala was already solved. Itshe balithola linjani liginqiwe. Hamba leli tshe lisabaya lisekho liginqwe kudala. Leli tshe lisabayo alisekho liginqiwe kudala. Naseliginqiwe itshe Kuthe sebengenile bangasithola isidumbu senkosi uJesu. Yekela baphethe amakha bayofuna ini bazalwane. Mabafika bathola itshe alikho beliyi problem. Number 2 bafuna isidumbu ukuze bazosigcobisa ngani Jesus. Kodwa benze njani? Ngiyaprofetha empilweni yakho
ziza kufuna izitha zakho, ziza zingenela izitha zakho, but azikufumana umzimba wakho laba cabanga ukuthi bazokuthola khona, noma bebona ngazathi kuyangeneka, noma bebona ngathi kuyagadleka, kodwa wena usoze wafumaneka laba cabanga ukuthi ufumaneka khona. Bazoxabana bodwa bathi siyamazi ukuthi ube la, siyamazi indoda yamshiya la, siyamazi abantwana bamshiya la, wena kusukela namhlanje u-unfoundable, awutholakali, can't get, can't tholakala. Bangena kodwa umzimba abawutholanga, angeke bayithole imali yakho, angeke bawuthole umsebenzi wakho, angeke bawuthole umshado wakho, angeke babathole abantwana bakho, abawufumananga umzimba. Kwase kwathi basakhungathekile yilokho babona nanko amadoda amabili emi eduze kwabo athi egqoke izingubo ezicwebezelayo besaba bese bekhothama bathi mbo ngobuso phansi ayesethi kubo nimfunelani ophilayo kwabafileyo na ngithe awufi, uyaphila, uyaphakama, uyaphambili, uyaphezulu, nimfunelani ophilayo. I-address yakho yebo bayakwazi ukuthi uhlale stand number 3254, but kulo 3254 bazi ukuthi kunomuntu lokufanele afe. uNkulunkulu uyayishintsha i-address namhlanje. Nimfunelani ophilayo kwabafileyo na? Balibhalile igama lakho, bakhanyisela namakhandlela amnyama, balakha nethuna lakho, kodwa nimfunelani ophilayo kwabafileyo na? Awusekho kwabafileyo, awubalwa, udeletiwe, awaziwa kwabafileyo. Nimfunelani ophilayo, ngoba washo wathi ngosuku lesithathu ngiyokwenza njani? Ngithi na uvuka ekseni, uvuka uthi angifi, ngiyaphila, ngiyaphumelela, ngiyaphezulu. Bayohamba bakufuna ngeke bakuthole, la uyokhuluma ukuthi uyakhona, ila bazokuthola ukhona.